Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene Isintu, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ukhathini umahutshwa ngumshana wakwaNgcobo Fuze Fulele omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaFolweni umdumo ezalo uthumla tshatatsha utshatatsha zalo Pheshe uPheshe zalo umaguyane zalo uvaphi azalo uNokhonjo newethu bayethe yabona lamakhehle ngwabalayo hayi kwakuyinkinga ngophamlando nesilwane futhi azisigaya hayi ukuthi kwakuyinyanga ezikholwayo hayi muzukufika lapho bengizalwa indoda phela basoya lapha bengizalwa ugodolo lezimamba awusuka manje hayi ngwafiki lapho hayi bengizalwa ugodolo lezimamba mina uDdotho ongabheke njengomsebelana awusuka manje ukopho ngobovu kahle hayi kahle bengizalwa zinsizwa mina awumadoda hayi bengizalwa zinsizwa mfowethu masiya lapho ngizwa kulumini wena bogaya umuthi la awusuka madoda wema ayi ngoba manje nakwafika inkolo hayi kwafika inkolo kwafika inkolo afika imosha yonke lento sakhohle ukuthi singobani salahliswa imvelo yethu yabona Musa semakhehlene bafowethu kulukhuni mkhulu ugina bukhosini ncama ngethusa ukudla kuhleli kadlela komtela ingwane bekune insizwa lapha ekhaya madoda uma soqophela indaba sehlela umdino njengonyoko umencemence untombi zimcela ukuthi ngishajayile uthunda zime zinomzima mhlaba wentombi iziyobuthi ungihlabela umformat layo wefogiyani baba uyazi ukuthi njengoba sesisuke sangena sathinta nendaba enkolo ukuthi kwafika inkolo uyazi ukuthi ngelinye ilanga mangilele ufika ikhehla lizothi ikhehla kumina inkolo yomuntu ompisholo Umsamo uyabona ukube ngithi ushaya ikhona manje amakhehla wasekha kutshela iqiniso ngempela aphilayo ukube khona kuhlalisa phansi kodwa lele lalifikile lele likuthandayo inkolo yomuntu wakithi omnyama inzalo kaShaka nodinga nosenza ngakhona kunjalo inkolo yakithi isosikweni base kufika ondlebe ikhanya la bafike basidida bathi Jesus is coming ngicela ukubuza na umbuzo sisekule ndaba yenkolo uyalwazini wena ulimi lwakaIsrayeli ulazela kuphi okay umphahla kanjani umuntu ongekho ozalweni lwakho anginayo apartheid ngifuna ngizwe kahle kodwa konke ngifuna ukuyilungisa ukuthi uma umuntu omnyama uguqa phansi ushisa impepho uthi bo baba mkhulu ngicela kube u1 no2 no3 no4 no5 vele sikhule kanjalo kulona ihlazo lelo wefogiyani baba uyathinta uma uhamba kanjalo lekhehla libe seliqhubha selithi uyabona lezindlu lezi abantu abasontela kuzo bayakhohle ukuthi umuzi nomuzi womuntu ompisholo kufanele ube nethempela ithempela lawo isibaya angifuni ukuze nginanazele leyo ngoba manje abalalele ngicabanga ukuthi bayezwa into yokuqala masifika lapho into yokuqala ngifuna umuntu omnyama angikhulumi ngeBangladesh ngikhuluma ngomuntu omnyama kunjalo umuntu omnyama mayehlabile ekhaya inkomo ihlabele esibayeni okokuqala lokho okwesibili mase kudliwa kunezinsizwe ezigcwala esibayeni zenza imvuma mase iqedile kunjalo kugiyiwe nigiyelo bani manje ngazi ukuthi
inqubomgomo nosiko lwakithi lusesibayeni kaZulu. Fogiyani ngixolisa ukungena emadevini. Kunomuntu la osemlazi kwamasho. Emhlanga. Uthi thina sikhi siba kodwa mahlaba inkomo sihlabela lapha emgaqweni ngabe mhlaba abantu kufuna inyama abahamba uyedlela khona nemgaqweni ngoba iyona ndawo esuke siyisebenzisa njengesibaya. No, emgaqweni akusona isibaya. Angeke ubeka abantu abadala abashayiswa imoto. Okungenani shayela isigcobo esenta yomuzi wakini. Esenta yomuzi wakini. Usishayela usikhonkele. Leso sigcobo mayikhala lenkomo. Angiqale ngiyilungisela. Inkomo ayiuphahli umsamo. Imbuzi ephahla umsamo. Inkomo isuka usubaphakela isithelo. Kunjalo. Uma ngabe uyihlaba lembuzi ikhala, imemezo baba mkhulu. Ukuthi isondelani khona isonenzela khona. Uma usuhlaba lenkomo ikhala iguqa. Angithi uyangezwa ukuthi ngizwa kahle. Isayini yoMnkulunkulu bethu leyo. Ukuthi sebezwile sebakhona. Ingakho kufanele bayikhala inkomo kade ihlatshwa. Bese bayalilizela omabili. Ngoba noma uzokhipha ingane yakho iqomile yalotsholwa kahle. Kudalwa yini ukuthi ungayikhipheli ke emgwaqeni? Ngoba phela kufanele uyikhiphele esibayeni. Ukuyikhiphela esibayeni kusizaphi na? Ukhuluma nobaba mkhulu ukuthi nansi ingane untomfikile uyahamba manje uyogana kasithole sicela nihambe naye afika wakhe loyamuzi ufudumale angaxoshwa into engekho. Angithi ngezwe ingakho omama bangena lapha endlini bathi mntanami uyabona manje uzikhethele wena. Suyahamba ke la uyakhona kamfazi ongemama lapha isokukamfazi ongemama ngempela ngoba uthi efika babe bamnunga kodwa bayizokwakha umuzi akakunaki lokho kushaya indiva abe sehlala nomyeni wakhe. Finish. Wefogiyana malifika futhi lekhehla Fogiyana lithi abantu abaningi bayazikhohlisa bathi banemizi bekhuluma ngezindlu. Lithi umuzi awubi umuzi ngaphandle kwesibaya. Umbuzo ke nginawo ubheke kuwena uthi kungabe umuzi ongenaso isibaya umsamo wakho uphelele yini? Cha uphelele. Angifuni ke lapho uze ngande nenkulumo awuphelele. Omunye umuntu kodwa uzofuna ukwazi ukuthi kungani Fogiyana ezothi awuphelele. Mhlawumbe akakuzwanga kahle. Isizathu esidala ukuthi ngithi awuphelele. Sikhuluma ngesisekelo la. Umuzi sithema sikhuluma uthema uyibeka le ndaba okhuluma ngethempeli okuyisibaya umuzi lo uphelele. Ingakho uma kunesibaya indaba iqedele esibayeni. Kunjalo. Ingakho kuthiwa amawakha umfana uphuma ekhaya indlu yokuqala yakhe ayikakhokho. Ekamkhulu. Ile ukhokholoya lezi zinto zintathu oguqa. Lezi zindlu zinemgomo ngoba kuqala uma usendaweni yakho bungangena endlini ethethe idlozi ekhaya. Uma ubuye endodeni noma ubuye entombazaneni bungangeni endlini ethethe idlozi ngoba ungcolile awuhlambulukile. So that's why lezi zindlu ekhaya kubalekile kube nendlu kakhokho. Ukuthi mase kumpela sekugula umuntu la ekhaya sini sekushubile sewuyasuka wena mnomzana wala ekhaya mangabe usekhona mangabe sekwasale salukazi esidala siyasuka siyothi hawu nabelu boba noba nibukani mangabe umntwana esenje athethe uyabona kusasa umuntu uyakhohlela uyasukuma ngoba kukhulunywe nensika kunjalo. Yebo Wefogiyana mnewethu kukhona umuntu la wayengena umsamo. Kwakungekho la ezohamba mefuna ukukhuluma noma ukuxhumana nabantu abadala afika guqe khona. Wabe sethola umuntu omlekelela ukuthi umsamo ube khona. Kodwa into eyenzeka kulendlu yakubo ekuyiyona abaguqa kuyona lapha emsamo kukhona igona. Uthi mabekhuluma nalabantu abadala bakhulume phakathi kule gona. Kusuke kwenziwani lapho Fogiyana ukusichazela no baba awukho umsamo ophathwa igona. Masikhuluma ngegona sikhuluma ngenye into manje siyaphuma ke esintwini akusasekho esintwini lapha igona sekuyinto yakho lo ikhandele yona. Akekho nje umuntu ngeke nje ngithathe umkhulu mina uma soqophile ngimthathe ngimfaka egoneni ulapha uma soqophile esibayeni ngathi uma ngimlanda iviyo ngibuya nalo ngihlabelela ihubo lakhe ngafike ngangena esibayeni ngakhoza ishe ngasemphuma ngendlini.
ngoba abafowethu kufuna sikulungise lokho uma ulanda umnomzana ekhaya awuthi ufika nabo uyongena na endlini engasene ufika ungena esibayenze ikhuzi insizwa ikhuzi idlala yala ekhaya bese kuyaphunywa kuyiwa kuphi endlini so ke lo hlala egonweni owakho loyikhandelela asimazi thina awukho nje umsamo noma ngakuthiwa impela uyikhalathi awukho wegona omunye umuntu ufogeyana uzothi ngesizathu sokuthi le ekhaya abantu bakhona babethwetshuliwe nami ngithe ngibathwebule ngibabuye ngizobavalela la bese ngibangene uma sithwebula abantu asikhanda amagona ngifuna ungilalele kahle nawe emlaleli ungilalele kahle uma sithwebula abantu sakho ukhamba impande zokukhulumisa abantu abadala zikhona ngoba ngithwase nje ngoba ngidlezona bese ngifika lapha entabeni la uthwetshulele khona ngifike ngiguqe phansi ngilayitha amakhandlela amathathu elimhlophe eliyelo elihlaza ngithele isinemfu ngithele utshwala ngithele ubhiya phansi ngithele udrink bese ngiphehla lolu khamba sibanibani nosibanibani wena sibanibani ngicela ubabize bonke abala ekhaya sisazobageza masifika la sithatha imbuzi eminyaka munye uyangizwa mangithi eminyaka munye ngisho ukuthi okuseyizinyana okungeke udliwe sifike sikhipha umswano wengobo nenyongo sifake la sifaka imali sibabale ngobuningi babo anti bageza bonke sifake le mali ukuthi mhlawumbe kwakumkhulu sibanibani sifaka imali emhlophe thina mndeni wala ekhaya sesiyasuka siya lapha siyogeza cha bomkhulu sigezanina ngenane ekhaya umuzi ngowena sinalo ekhaya thina wozani nihlale phansi nansi inkomo esangweni sinihlangabeze ngakuthi ningene niyohlala phansi lukhona ukhambe emsamo lolu khambo lusemsamo lokubasusa intuli kade behamba sifike sibabeke phansi bahlale ngeke ungene nabantu abadala ubamise ngenyaka ufuna ufike uma ufika endlini ubahlalise phansi hayi fogeyana ukuthi ibona labo bakukhambeni cha akusibo iyeza leli lokubageza ngoba bathwetshuliwe baphendulwa kwaphehlwa lento okuthiwa amanzi amnyama babenza baba umdliwa sesibagezela ukuthi ke manje ababuye ba clean ekhaya bangezi nezikhali nemkhuhlane fogeyana mne wethu udle amaningi esakeni ngezwe indlela ongichazela ngayo ingihlaba umxhwele mina njengempunga yesintu amen ingihlaba umxhwele mne wethu ingihlaba umxhwele kakhulu sesizophetha fogeyana baba kukhona omunye umuntu la uyangithumelela ngiqhubha khona la ngoba sila endabeni yoMsamo ngifisa ukuthi abantu baphile sebephiliswa wena bengasaphiliswa yimina ngoba mina kubuye kube sengathi na fogeyana ezinye zezinto ezenziwa mhlambe izinyanga ngiyaziphikisa kanti ngoba nakunjalo ingoba isintu ngisuke ngimele sona isintu njengoba uchazo ukuthi asikwazi ukukhuluma nabantu abadala sithi sibafake egoneni womkhulu bakho labo abaziwa wena nangu kumuntu manje uzolungisela umsamo la mhlambe naka amabhayi yonke into lapha emsamo kunamabhayi yonke leyo nto ngabe mhlambe into ezinjalo ziyangena yini emsamo noma ake ngilungisela ibhayi amabhayi ungazubona isangoma simbathi ibhayi asivele silisukele silithene siyatshela ukuthi ngifuna ungibathise nginqona ungibathe ingubo enje uma ngabe silungisa umsamo sifaka ingubo emhlophe okuwumnazaretha esiwone senza ngawo ini ukubuyisa abantu ekhaya ufaka wona uhloniphile ngawo uma ungawufaka ngawona sifaka ibheshu uyangizwa manje sivunule siphelele ngoba silanda amashinga aye ekhuza izimbi ayelwa sifaka ibheshu mhlambe wona fogeyana la ngiqonde khona siyahenqani ngawo lapha mhlambe siwabeke lapha emsamo amabhayi no ngiyanqaba ngiyala asihenqi ngamabhayi endlini yangasendla kuba nje wena ufika ukhulume nabo ubabeke la ngoba indaba la yonakala khona abantu baze babona imdliwa nje indaba la yonakala khona konke esenziwa yithi sizwe simnyama okungesiyo makushona umuntu siyomlanda ngehlahla sihamba siyomlanda ngehlahla simbuyise ekhaya uma sesiyomfihla lehlahla sami sokugqiba naye ubumlandelana uma uzophinda uyomfaka phansi ngokwesintu ntu uyangizwa ma uzoshonela ekhaya awulandwa ngehlahla iqiniso lelo iqiniso awenziwa lutho alikho ihlahla elisebenza la ngoba ule ekhaya yebo ngoba ula ekhaya
uyakhishwa nje ngokwakudala ke wawungayo esibhedlela lento esekhona manje ukuthi umuntu ufakwe efrijini wayikhishwa nje umuntu wakuthatha uhambe kuyofika inhlabathi le emanzi lapha emfuleni ibekwe la abeke umuntu lezo insuku mhlambe embili ngolesithathu uyafihlwa ekseni manje ngoba izimo sezaba nje uma ngabe sikulandile mhlawumbe ushayiswe imoto masibuya nalesihlahla sifike silibeke la emsamo masilibeka mase sikukhipha sikhipha inyama yakho siyayifaka lapha ya njoba abantu besiwe elibeni mase sifakile sidlulisa insuku lenhlambu lokho yokuqala kuthiwa ukugeza amapiki siyaligeza lelihlahla masiligeza bese liyathathwa limbelwa la esente ekhaya senzela ukuthi noma kufika isigange okumthakathi azothatha ngeke amthathe la ibaleni uyobathatha bonke abangenzelwanga ngendlela eqondile kodwa yena uzolokhu asila aligadile lelikhaya yebo kunjalo Fokiyane asingaseluli mne wethu asivele siyiphethe lembenge uma ukuthi umbukeli kukhona lefisa khona ukuthi acaciseleke khona ngelinye ilanga Fokiyane ngizofisa mne wethu ukuthi sibuye ngoba ngikuzwile ubudlula kulento yomdliwa kanti ngiyafisa ukuthi ukufike sizoyikhuluma singene kuyona sigcile nekhambi la khona ngoba abantu abaningi mnewethu baxakile leyo ngelinye ilanga ngofisa ukuthi ulakhi ithuba mangilishaya ikhwela bese uyavela sike singene kuyona sigcile nanokuthi ilahlwa kanjani ukuze abantu bezokwazi ukuthi basizakala buka lwempunga Isintu TV asibonge ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe ngiyacela uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bakuthola kuphi Fokiyane abantu mabekudinga uFokiyane mani mfona nimthole nanda enambeni ethi 079 31 58876 Fokiyane lo mfowethu Nxumalo noma umfonele kule nethi 074 7616 531 ya WhatsApp ake leyo kodwa ngifuna uWhatsApp ukungibuza ukuthi ngale wayindoda kanjani nje cha kusangena lapha ufuna uze ke imsizo okhuluma ikwale nje obuyathetha unayo inhlonipho ekhaya bayede wena waphakathi asibonge kakhulu kwembukelo wempunga Yesintu ngibonge nakuwena mne wethu Fokiyane ngiyacela ke mbukeli ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel ethu enkulu impunga Yesintu TV nithatha imfanekiso eqoshweni idlulisele kwabanye ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Singukhiye